Gatolika bomu thukiziane kana indi temandani chao ki Kiutetya Nguku Kokoroko Motuyo kotuai Sangalalaisa Muka unosi aye Sangalalaisa Kwisikwa ne imoe Wabendo awadindu inawo imoe mondo Ndaja kuisikwa Ai tiata Aisia ithiwe nemo Obongo Uye aichao Awana yuzi ithiwara ni mtaku Kitiyo kwate ya chathike Ndio musi Nikwe kwate ya chathike Hello Wake wata Nitawasami wa mulinge nina nzao yawe ya mitambo ni Mbaitu nthini wanichao Kiutetya Nguku tunenete nao Winena na Benson Benson wengaliko sieba Wengaliko siya yata matu pa mamba Yata matu mamba Ndo mbongela wasia oba nini Iwe kwa boekete mono Benson tabata Ongela wasia oba nini Dhina ni mo Benson Niwa Nijage Zina kuma maka wangilile na miongwali nema Niguna kwa nina ake na tuwe kalao nisa na yu mako ano yegerela na dina mingi mwana mungu akeuka kategestoli chani ya kategestoli na ndugu akewa neza nduna ntange meilagu na wile zizio pungu amanda mwana wakila na jipo na nyedo yako za ambia muma anjia ikata Ayo mwenye nazani Vijangi na zina na yutu neno la simone za Lo katika neno la kio hukumu si Lakini hile nendo jio kamosi Hello Ina zani yai Mane mungu yako sana Nini mwende kile Njego luna ke njezo naga ni bana kada ne ye ka bani geto mungu ne azimu ndaye ni monengo te ni ukulia mwinasiana sia na wenake mwinasiana sia na wenake ni na kuma ba pa ne itana ambia na sana itatu ana siake yu Ana jana nito. Ndio gere itaana ke lemana kuja ke kenge na manje kuma kana kumyo homije. Wewe ka lata wa kuma na wewe thezi monde weka. Yani wewe ndio gere itaana ke. Mo itabana ke. Na nenda na wewe mundu Itavile na eka tatu Iwoji Wawaku Wewe kalata nise Tatu ikajire kaumu Kwa umu ina mwana wenake Ina mwana wenake Lakini no mwendete Ina mwendete Okay, uendao mana yundo ukweka Na ndoeketo mutumo siete sisi tuyata Tunene onake Sawa. Robo na ke lakini ndina mmoja kama kumbuko ni simu. Mutumo. Sawa. Ado mutumo sie kwate yobo. Thank you very much indeed. Thank you. Resu yele kala itumeka. Indeed. Thank you very much. Indeed. Indeed approved. Your call will continue after this important message. Indeed. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to stop update or visit an Airtel outlet with your original ID. Petro alivyoenda Yava. Hello. Ndolokas. Why? Wake wata. Ninge unasai.
Na kwana kewa nesa. Yu tiyo mudhana ewa musee waku. Wiva. Benisoni. Mbeni nde ungolia kusema ukweli no wethukizie ndeto cia andu ugakola mutwano. Kana ti ndeto niguo? Ngolia ndolo. Si mwezi ngonewa kuma baya. Ugonewe. Nundo itangu wa watoto noni wisi. Uno we. Wisi. Yu motoye. Ata eti motoyi ndavyo ni wisi. No mbese yu ni wangu atena ni mobea. Yu ndolo kasi. Musee waku ndenda musiokeanie. Nande kwasia yi mwanonge wasiandu. Wa? Kwa mwoli, kitumie chao nogoravya. Ne, yue ya nambi ayo kita ukengwa nandu ai ena kangida wende namo. Nekae. Mkulie. Na ndeo van, we Benson. Ndeto mbona ne iwa no siya we no wese. Ito isu siya aka. Ito siya na tumia tuko sana kasi asipo na konisi. Anandi ndo kitumi chonja mukose anja ikata. Ndo akosa. Yani chela na aka. Iti ande nundo waka. Ndolo kasi. Waendie nundo waka. Ekai. Kwa tabien ini kitumia chao ndolo kasi ngale kwa ela. Wala nini sokoni. We sokoni. Ndukoli yo ndeto wa maielewa. Maielewa. Ndio kukulia Kwa undwa athi nundo waka we. Mbona luna neni atwa mina. Na nusioka. Kwa nundo ndazioka. Mbona we mbia ndo asioka? Mbona numi okuyo Ndeo. Eugeda, ewe tuika wende ati ongethi. Zaingo wewe. Sawa we kanitikile. Ndoka zikwa totabia hii. Kwa koli oge bongo eze atumezo kone maina kwati abo ndiye ni chao. Wa? Ne yunundo yuni zivalangu nena boni bigilo nena ndizo isisi ngivite uba ngitikila. Lakini we musee wagwe mathina. Na goni bigilo wetara kunye. Na mathina uithia ano mathina mailito unenewa. Na wani wisi. Na wa mutabia ndewa. Utu. Kana mathina mena ndagitali. Timu ko bange nomo. Muradrigo ndagitali muga mutona singa no akaboa. Ichimote enda manai. Ndozonga bandu abanini otoka kwato akalipoti yo kidogo tu. Ndo yazia ndo munenga uziwira wa mwana. Na yazia wende uwati yothe na balo umbogela. Ondo yokilie tiyo ate ya na akayo laka gethi no ya kwatia. Endo yethi ya kuino kondo kele oka. No we chungusia neza. Nyenye. Paitha kindu ndo yazia we atia obetha kindu. Paikendo. Paikendo. Aka. Na wayaitha. Okay. Kwa yuwa thina niwe. Niwe? Okay, na ndwe nondo nake. Agai nyona ndidi aundu nake nye. Nondo ewe ato mokolete. Iye. Ewe ato motiete. Ewe ato motiete. Ejo tu nake kise. When Benson thina ni mo.
Kale tina ndeiwa na kono niwe. Ben. Thina ni mwao. Thina ni wandi ya wamuti. Na thina wanko. Mwendete na petekala nake ndi umona. Na zina ukaongezi. Uwo tukekala okumuzi yakachokuni wake omuti. Lakini hizi wili kisukili maitazindiga memailu. Yani ndio na maitazindiga kalama na irumbele nikira. Nikala neti chipiki mundu ni wasipo aluka. Wiza na mundu wala tuelende sema fumoji monga mama indi. Ndio kukulia Benson ni. Ugodhe na ni mwao. Where ndiye niki? Okiara biwongo wasiakwa ni mundu nge. Siaka. Siaka. Mbona we aziati yaka? Pamukule ayuma pamusiki. Aizi. Twakotani pechao nikenda kumalo kunomba omba ni mtangwa chake twakotani pechao na ichao chapiniasi ya yaka. Okay. Na njeno kunake kozana nake. Okay, na yu. Na ndiye raundi nake. Okay, ngali kwengi we una tutabia ya mwana ya sia ngali siye dhanga matatu yesu ya kunde bikai dhanga. Hai. Ego ibanja ya sia matatu yesu ya kuona ndi bika mukobo. Kamo kule kana maolo kika jeneza. Adu ya hii. Ego ibanja yu mazitenji. Matatu ya kuje kwa moke ya kwa njimi. Okay, Dokas umiyene kesiwa wa mudia. Zewe se. Ebo yo no mabando vendo. Yo na Benson mwingi. Mumbosu nyane nzuka. Nyane tusa enda odromira ela tusa wakwacha. Ndozungu mutia komete. Ukwedi awe sio warembesa siage ni sia kunywana kuchonga. No inyenga lokumanira wa kila kindu musyusi. Nela yiwe ngwasia ikana kedia yani evama wenda kana wisi nekumando aba ifamily na rumi atona ke wisi. Anye ni sia na itatu. Ando yasyo. So ni chongwa se yu yendi se yu ne wa le chungusa. Mundo se la waranda sa dike lawe ako kasake enda kuicha. Kumugole gidrandi yokukuna. Age kwa kia na ndo mana anda veisi. Njara veisi nando nye. Munde no mo ke o mumile no sasimu yake na alika Facebook. Neli ayimanda ibe di Facebook ni obuko yake. Yeah. Yuta mundo ni tona igara. Nego. Andi kilea obisi vakandi we mondo. Ati. Kwanza kindu chino chocha ndati siepyo na ninye nitukumanga manda kila kindu. We so kwa rasi yake ni siya sarena ndidi yani na dhina na kenyi. Kwa rogo tinda yuyu ekalete mundo ekalete vunye yu na uko wako na simu kuyu. Ile no chenye na ntie deka. Alafu no kala no chena mukulega na no kwitu kila tide katike kale kwa. We at least ni wasol. Ambia baina dena neto. Yuko ne seje ndo itakuwa timu mai kana yuga tanya kwa yana kwa kone sai kala mumo kinambe kutinda na mukita kwa jana ndeta twemera. Nego. Ndo me akala idonesi baikendo. Nenda saba. Nego. Benson. Wanda munde aziona ndo azoya na banini kuwethia family. Jazoyara, yuga jazoyara na ndao yani. Kwa mugule kana ndao yani ngakukoma. Ndo thukuma. Thukuma. Why what did you talk?
imbeza wene uka weta mundu lakini imbeza ndo gacho ndisi eno ndio kwata wayiwayo mbeza sio ka ko bitanye no kulai mawe ama mundu kwato okele kwa chuma ukazo kumomene lera tu we are permanent na jana ndi kwa gango kolia Benson we ready kwetha na family na we ready kwetha na family na ko yesa chao family family ni ngalama naitu ngalama yeah zina daidezwa kwa kumu okay you wenda ndoro kasi ya kata nenda ndoro kasi ala jeno kuja ndeni wangu akeno kuja solo de kaneze kemochi kana te patia kana kalo utu kalete nda ukolia you as yo kamwezi moge ka eke okay kalamana patote oyiwe yani etha we okwata okele kwa chumwe na embu kumai balua nda ukolia thika no muthi mukeka lai ni muna nene te cha thika na ndo iwo thithika ine solana no nena muye eza no thika thika no tubi tukeka no ogungo ngazo no ayo ngali na ngazo ngali mundu wone ni wizo ndukumo wa mnyonga tuendeje ndukumo ibalo tuendeje maisha kwa uno thitheka ndina la kelangu wa dokasi emena aye kalamana siana itiwe yende na onyama na kuoneka ende wa kwata mbea sia ku no kwecha no kethia no ka nusu yue mundu ba tuwa tenda injukete no jonga yani wene waso yo kindo na muona kindo kwa tanto ndia kati wa no kayo yo na yu Ununa na ntato kombe ni na kiyo nyungu onuzu ne wandi banze yeyu bendi nienda okuya you ndio tabia yuta mwana mwenu no whether we are serious banini na moto ano yo ukongelanga ka serious nezika ka moto ano nondo nethukesia ndorokasi na kibeti kisio nengwe we na kibeti no wongelange ka seriousness you get there you no we choko kota mundu ume na at least no mweka londe mukaswane abamwe we na mwendwa waku nundu musi waka wokwa kweyange wa na inge wa yongelwa meko we the wa mwanga usubia no wona kusubiwa na ndio kukulia niwe ndwenda ndorokasi no kamena siana ndwenda ndorokasi no kamena siana ayejana komese imeno na kena mutakizo na kumateni you know ngina nazio wethe no sia thene kiwa ondorokasi ithene kiwa na muithene kata family ndorokasi yuko atabia mbeni okendo amane balongamela ne yata okwati balongamela yi esivyo beni esivyo akite toifanya ni weze balonje esineza muno na umi okweyo na nivata na kepyo na webata na kepyo dio na nyusau nginda ndoye na nyewedi ano ningu aso no ngidi aindi kwetu na nyendidi ano wakila kindu chonde ona sa ngindi munengo mbezo sia kunyo na ibe mbaka chawa matindi watu wa mamela ambaro no matuza okethia no mwete stoko isumbado
Mira ndia na tonenge ndi mwete ya uchonga. Na yune okulia ndorokasi. Palo kwenda musee waku abenduke. Palo kwenda mbeni abenduke uyu abena thina piu. Neba wenda abenduke. Pala wenda abenduke piu yune ni ahazoluta mundu unundu we maita maingi yo ila wako mayo akuchongete. Atinda hato muke no suonde. Ngwanda ke mundu atinde tosuwa yonde we wito kulyo mwenyo. Nano nganja musado wa gweta wa murai. Wa dwa ukaunganya musado suwe ya murande na mwingi chonga na teka ite na. Musada na unga misie lakini wenda bandite. Wanu bandite? Ane na ndebo dimuziwe. Na itina siage wila chonga. Chonga kuma geti nani? Ngenda utwa. Nda uchonge wabuna tinda itu. Yue ko akabenduka o akeke obitita mondo oba nini wendwe na thina. Kandi ngo thina nyenake. Ona yundwe na thina nage. Ata. Okay. Ben. We nondo ndo atabwa yu. Mbana no the campaign. Kanundu yesugo. Ben niti jogoko kana wonara. Ndo wa we kaso banini. We kasa. Na no kasa. Na tio we sendoro kazi bala we. Onajini sibala uona. Na yundo no we kati. Yuto ndondoro kasi no bingweta ngoya kena ndeno ndo naku. Ndo thiyumwe kalendhe. Muye mea oya musimu asie. Nye yumben. Ngajonga wathandatu we woka na nengo thukuma na kuka thukuma u na twekwate aneo na ta thukwata mbesa tisieko tio ugo. Beni ni wa mwetisio ekeo ila wa kwithia Facebook yo neja application. Ni wa mwetisio ekeo. Ni wa mwetisio doka ziwetu ekeo. Mwetisio. Na wa mwekea. Okay. Beni naguo we omona. We mantha gewetio ba? Nga getio watangazira kana nombezu nde mondo. Anyway, Beni ba imondo utabetasia. Ndorokasi. Ba imondo utabetasia tiwa. Na timo be anondo wambe kwetekela unena na ito. Ite yegwa moyo. Ndo tinda nesa. No ikwati wabau. Hayo nanuta. Okay, tubudu twake tulape bamu. Ngeta bangate ide kana ngiko. Petro boli twake rwebumuzi. Na mu yedenda nambo mabana ntyo bone ntyo gwende no kya. Tobikete tuyana yu. Tubule tukato. Sawa tuida the night tuete oba. Sawa. Kana ndoka ziara. Sawa. What? Thank you, Ndorokazi. Enda weyani. Thank you. Ben. Iwa veli boti ba unaku. Bwana wena gebetiwe. Nilanze na jo. Anza kibetikizeo kitena walina. Mwana ngobisia kutagwa nango. Yu ataba banango tukapatana. Yu na itita. Yu no kulo mena mukele kila chatu mnyazi mo ayuma nomba. Lakini nenga rota bya weke wa bingo ese nomba kaza eva kanti na dio. Wanza ende berendi. Nengi wayo. Baso okay no. Yu anje nondo wa mondo mukanondo to aneta chekuzu mondo muka. Onge ekozi wa Facebook. Ambia ine no ngina akikota kwa mondo na zati ya no bongo. Na gokolia ben ye. Rina rorwa mugogo bandite twakwie. Mura wo bandite. Ndona twakwa nange ya maisha. Nina bandite. Wakweza. Na bandite muko kama ukitano ka. Wa uta. Na yin na kazi to mazia. Kwa. No ndesa ngo ngatonga ngo kupita kisebo
atonge ndiye no ndia abandire ndi yune ndi na abandire ninge ya ukito tayi inaendi ko wetha wigito masamia kana we osawa tiade noisa wetha wigita masamia ine ko mureza mwe na nguka nengi lugeda ni yumbeni beni we mwana ya museo mwana asa museo ekati tingangana tetho na kaserious yo kanini ka mutu ano kibetike ke sawa ngoyongelanga punch kibetike ke sawa na ike kwendete na kwendete mwana cheki sawa sawa endi mbeni akatutethya